داگیرکریya Tirkiyê dibe 12 roj li ser herêmên me êrişan pêk tîne. Ji roja yekemîn de dema ku dest pê kir êrişên ezmanî û piştî wê na li seranserî sînûrên di Asaba Kur û Rojhilatê Sûriyê de êrişan pêk tîne bi sîlehên giran bi rêya tayarên keşfê îstîtlaê û di heman demê de bi rêbazên şêwazên cuda meselen wekû tesellûl yani dixwazin grûpên biçûk li Kobanî min bic li herêmên din bi derbasî nav hêzên leşkerî bibin û duwa derê de bikarbin bigîjin yani hewildanê wan duwa alî de jî hene ji bo ku hedefa esasî yekemîn noxtakî noqtet daaf li ku derê bêye li we derê îstiqlal bikin û li beramberî rêveberiya Xweser pêk bînin. Armanca sereke dagirkeriya Tirkiyê têkbirina rêveberiya Xweser e. Çima yani ev teqrîben dibe em derbasî 11 sala dibin ku rêveberiya Xweser hatiye avakirin. Ji ber ev proje rêveberiya Xweser projekî demokratîk e. Hemû pêk hate di nav rêveberiya Xweser de ciyê xwe digirin. Ereb, Kurd, Sûriyan, Ermenî hemû gelê herêmê di nav rêveberiya Xweser de ciyê xwe digire. Ji bo yê jî xistiye armanca êrişên xwe ku têkbirina rêveberiya Xweser têwatê têkbirina hemû gelên di herêmê de. Ji bo wê bi her şêwazê cûr be cûr gelê me kiriye armanca êrişên xwe. Bi taybet di aliyê ragihandinê de di aliyê şerê taybet de gelekî bikartîne. Mesela eger ku em îlama Tirkiye bişopînin yani têbê hemû herêmên me hatî dagirkirin xilas bî û Türk hemû dagirkiriye. Bi şêwazekî wisa di aliyê elamî de gelekî bikartîne ku gelê me di aliyê psikolojî, di aliyê nefsî tirsekî bixîne dilê gel ku gel ji rêveberiya Xweser were dûrxistin. Ji bona wê yani gelê me jî dema ku ev êriş pêk hatin diva êrişina de xwedî sekinekî bihêz bû bi rastî jî ciyê ku mirov gel pîroz bike ji ber ku helwesta wan gelekî xurt bû gelekî bihêz bû gelê me yani gîşt qenetê ku em ê tekoşîna xwe em û rêveberiya Xweser û li gel hêzê eskerî em ê di nava tekoşînê de bin. Çawa li Hesekê mînaka ber bi çav dayîkên me zarok jin bi gîştî li kêleka hêzên eskerî di nava berxwedaniyê de bûn ku Daeş têk birin gîştin armanca xwe û li vir jî niha ku em di nava tekoşînekî herî dijwar de ne gelê me di her aliyekî de xwe hazir kiriye amade kiriye ku dewleta Tirkiye li beramberî wan çendîn êrişan xurt bikin bihêz bikin gelê me jî helwest danîşandan di çalakiyên xwe de di merasîmên şehîdan de û niha jî dema ku dayîkên me derdikevin ragihandinê bihêz helwesta xwe datînin ev jî ciyê pîroziyê ye. Bi rastî yani ji bo dagirkeriya Tirkiye ferq nake li kijan beşî dibe bila bibêye dema êrişan pêk tîne hemû herêmên Kurdistanê taybet Rojavayê Kurdistanê û Bakur û Rojhilatê Sûriyê başûrê Kurdistanê hemî xistiye armanca êrişan. Diva demên dawiyê de heft meh li beramberî girîlayên azadiyê şer kir, êriş kir bi her rêbazekî dervayî exlaqê mirovahiyê êrişî ser girîlayên azadiyê kir lê negîş armanca xwe xetimî astengî gelek astengî jiyan kirin aniha jî bi her rêbazekî bi rêya sîlehên kîmyawî li ser girîlayan rojana yani bombebaran dike û sîlehên kîmyawî bikartîne dîsa jî negîş armanca xwe herî dawê bûneya 27 mijdarê girîlayên azadiyê çalakiyên herî bihêz kirin li beramberî dagirkeriyê li wir hemû dewleta Tirkiye tevizî sekinî hemû karên xwe civînên xwe karê diplomasî derketina wanî ji derve hemû dan rawestandin û berê xwe dan sînûr. Ji bo wê jî bi rastî jî ku em dibînin li ser erdê dewleta Tirkiye di her aliyekî de xetimiye ji bo jî berê xwe da Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji bo ku di ciyekî de bigîje hedefa xwe وەکو سەرکەفتنەکێ بەدەست بخینە و ئیعلام بکێ ji bo ku derbasî hilbijartina dibe. Ji bo wê jî dagirkerî divê de gelekî bi surhet bi lez
کتی نو هولدانا کو از وک جیه کی وک سرکفتنه بخینم دست خواه جبوی کود هلبجارتنا دا بسر بکویم جوی ام دوا قناعتی دانه دوا و باوریه دانه کو داگیرکریه ترکیه و عمر خواه تمام کریه هم دلوزانی دا تمام کری هم ده هلبجارتنا دا کو او هولدانا حمود کیه و هدف خواهی داوی و نگیجه جبوی وی یعنی همو ری و ریوازان بکارتینه جبوی تنها بگیجه هدف خواهی داوی پروژه نتاو دموکراتیک براستی پروژه کی کو هری بگل هرمی را دبی یک جبر کو ifade خود و داری داد بینه پروژه نتاو دموکراتیک یعنی همو گل همو پیکاته به شکل کی آزاد دموکراتیک لسر آخوخا برومت جیان بکن گل تنه وید خوازه افجی اف پروژه الترناتیف دستلاتداری الترناتیفا کو تحکما یعنی اف هیزن دستلاتدار لسر هرمین بکار بن دستلاتداری خوب گشتی تمام کن یعنی کنترول خال لسر جواک پیک بینن جواک وی قبول نکه پروژه نتاو دموکراتیک و قبول نکه جبوی جی اف ایرش لسر گلمه بگشتی لسر پروژه نتاو دموکراتیک پیکتینن یعنی 3 سالا 21 مین 3 سالا گلانه 3 سالا نتاو دموکراتیک جبوی جی هزین دستلادار و هزین دا اصلا نونتوی دا سیاست جیهانی لگل داگرکریه ترکیه بنیک اصل دا آلیه و پروژه دا جبوی کو و پروژه تیک ببن جبوی کو همو هز برجواندی وانا گیهانه هفدو جبونا وی یعنی کو ام دبینن گل هرمه ifade خواد و پروژه دا دبینه همو گل فرق ناکه یعنی کی لگل ریوبری خواسر بیان نتاو دموکراتیک دا آلیه ذهنیت دا تمثیل بکیه داگیرکاری برانبری وید که هدف خواه فرق ناکه کرد به عرب به سوریان به آشوری به ده هر آلیه که کی ذهنیت نتاو دموکراتیک تمثیل بکیه و پروژه ریبرتی کو پارادیگما 100 سالانه جوی برانبری وید درد که جوی گله کی گرینگه کو گله ما یعنی بگیشتی گله هرمه به طیبت باکور و رجلات سوریه کو ام دبینن لمن بجه لرقایه لدیره لبرانبری دستلاداری دمکو کرد و عرب به هفره دنوا تکوشینه دانه دو دمه ده او داگرکاری جبوی خواه خطر دبینه جبوی ویجی کو ایرشن خواه به حشکاهی به برفرهی ده اصلا هری بلنده لبرانبری ما ایرشان بیکتینه یعنی داگرکریه ترکیه دمکو او ایرش هری داویه لسر هرمین ما پیک آنی به طیبت بناسازین ریوبری خسر کرن آرمانجا ایرشان به طیبت دبستان کو زاروک جبوی نسلکی نو تیدا وری آوا کرن درکویه او کر ایرش جین تندرستین مشفه کرن آرمانجا ایرشان ده همان دمه دا جین نفته جین گازه معملین گازه بناسازین ریوبری خسر بگیشتی خستن آرمانج اواجی هدف اساسی کو جی کو ابوری دربه لابوریا ریوبری خسر بدهیا جبوی کو گل لهمبری ریوبری خسر در بکویه دجبرتیا ریوبرتیا خواب که جبوی کو ملت تنگابه اول آلی دنجی کوچبری بده چیکرن لسر و آرمانجنا کو بناسازین همو هرمین ما بی آرمانجا ایرشان جبوی جی لگوری داخویانی قصده بیلانجو کو هاتی داین زتن هاتی آشکره کرن کو چندین زیان گشتی عرض گندیان گشتی بناسازین ریوبری گشتی ناوندن لشکری هر آلیه که دا کو چندین قربانی هاتی داین بزراره کی مزن او جی همو هاتن توسیخ کرن یعنی براستی بانگا ما جبوی گل ما کو همو دایکن ما هر کس دمال خود کولان خود پارستنا مال خواه بکیه لبرانبری ایرشان راوسته ده همان دمه دا لکیلکا اولهیه هندرین هیز آسایشه و یه قصده همو هیزین لشکری و ده همان دمه ده هپجه لکیلکا وان ده همو آلیان ده ارکا خاپیک بینه به طایبت دایی که ما کو دناف همو شران ده جی خواگرتن
دوا دمه دا جی بکاربن جی خواب بگرن و به ارک ببر پرسیارتی نزیک ببن جبر کو اف اپاراسیون دما کو بجایی دست ببه اگر هات دست بکرن او زرار بده هر کسی زرار ده دسری دا جنان و زاروکان جبر کو ایکو هری دشارات زرار دبینن درجه کمین دا زاروک و دایکن منه جگوی جی ایکو هری زیده تر لبرانبری و ایرشنا جی بسکنن دیسا پیویست دایک بن جبر کو اف ایرشن کو لسر ما پیکتن آرمانجا اساسی کو جه هدف ما تیدور خستن يعني هدفهم كو لبرانبري داعش ام شر بكن تكوشين بكن ام تنه بكن ترسي وينا داگركريا تركيا بالريا داعش دخوازي لبرانبري جوا كمال برانبري ريبريا خسر درب كوين جبو يجي بانغا ما لفر چاوا برحي شورشگري لحسكي چاوا جي خد ناوا شردا گرتن حمود جواك بجداري شربو ولهمان دمه دا الحلبة ام تكارن مينا كويجي الوربيجن كو قل حلبة دبر خداني كي هري مزنده بو لكيلك وشروانا ساكني وام دخوازن لورجي هولدان قل ما دايكين ما لكيلك وشروانا راوسن و لبرانبري داگركريه اميل برخوا بدن جبركو دوست كردا دوست قل هرمي نينن ام بخوا ancak ام بخوا هفده به هفگرتنه کی خورد به یکیتی کی خورد ام لبرانبری داگرکریه ام راوستن و باوریا ما هي قناعتا ما هي دماكو هيزا جواكي ببيك ويسركفتن مسوگر لعاليه ما بي